Ja sam zahvalna Bogu i sretna što sam ovdje sa vama. I mogu kazati da mi se sviđa ovo mjesto, ima puno prostora, samo sam malo tužna što ima dosta praznih mjesta. Zato što riječ Božja je kao jedna jako dobra hrana, bez koje ako ju ne jedemo, može nas koštati života. I možda u buduće svako od nas može naći nekog prijatelja ili prijateljicu i tako da i oni budu isto sretni kada čuju Božju riječ. A dok sam tamo sjedila, sam vidjela kako ovo lepo svetli, a to mene podsjeća na zvezde, koja me podsjeća na Božja obećanja koja su tako sigurna i dobra, samo treba ih uhvatiti. A ovo drugo što nije važno i što je prolazno, to pustimo na stranu zato što su Božja obećanja mnogo bolja. I želim kazati da ja stvarno nisam znala koje ste vi imali biblijske pouke. Tokom predavanja vi ćete vidjeti da neke stvari što sam ja danas čula iz vaših usta će biti i ovdje. I ja vjerujem da to nije slučajnost. Vjerujem da Gospod želi danas nešto da vam da. I nazvala sam ovu temu Izbor po veri. Mi adventisti smo jedan posebno blagosloven narod. Ljudi ovog sveta i mi zajedno s njima živimo na ovom svetu kao u nekoj pustinji. Međutim, neki po toj pustinji hodaju tako, nemaju nikakav cilj, jednostavno žive i umru. Međutim, mi adventisti, nama je Gospod dao jedno posebno svjetlo da mi znamo vrijeme u kojem živimo. I tako kao što apostol Petar kaže, i imamo najpouzdaniju proročku riječ i dobro činite što pazite na nju, kao na vidjelo koje svetli u tamnom mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim. Mi imamo proročanstva i mi po tim proročanstvima znamo vrijeme u kojem živimo i to je svetlo u tami. Mi znamo koji događaji se događaju i koji su pred nama i tako možemo zadržati put da možemo stići u Kanaan, da se ne izgubimo u pustinji. I Isus nam je kazao, od smokve naučite se priči. Kad se već njene grane pomlade i ulistaju, znajte da je blizu leto. Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. On je kazao, znajte da je blizu kod vrata. To znači da Isus kada nam da proročanstva, on želi da mi znamo vrijeme u kojem živimo. I putovala sam ja dosta i u raznim zemljama i u raznim crkvama sam bila, adventističkim, i mogu kazati da adventisti znaju vrijeme u kojem žive. Čak imate i organizaciju koja se zove Amazing Discoveries iz Amerike, sigurno ste čuli za Waltera Fajta, koji Gospod im je dao zaista veliku mudrost da pokažu čak i političke planove ovog svijeta. Znači, oni su otkrili Sotonu tačno tako u njegovim planovima što jeste. Znači, mi možemo znati događaje koji se događaju. Ali što je to blizu? Na što se on ovdje govori? Prije nego što Isus spomenuo znake vremena, kaže da seđaše na gori Maslinskoj i pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvog dolaska i kraja veka. U engleskom prevodu kaže kraja sveta. Znači oni su postavili pitanje kad ćeš ti doći i kad će biti kraj sveta. I onda je Isus njima odgovorio. Da, tačno. Sada se vratite jedan slajd nazad. Znajte da je blizu kod vrata kad vidite ove stvari. Idemo dalje. I zato je Isus nama savjetovao. A šta vam kažem? Svima kažem. Stražite. Zašto treba stražiti? U Luki čitamo. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti i stati pred Sinom čovječim. Dakle,
trebamo izbjeći uništenje, globalno uništenje svijeta koje je Bog kazao da će biti veoma uskoro i trebamo opstati pred Bogom. A uništenje izbjeći, ovdje u Psalmu 91. kaže ovako: jer si ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjik si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje, jer anđelima svojim zapoveda za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Da bismo mi izbjegli uništenje koje dolazi na ovaj svijet, mi moramo biti u Bogu. Jer kaže, ako mi izaberemo višnjeg sebi za utočište, onda će on se pobrinuti da nas zlo ne zadosi, on će narediti anđelima da oni nas čuvaju. A da bi opstali pred Bogom postoje neki uvjeti. U Mateju 5. glava kaže: blago onima koji su čistog srca, jer će Boga vidjeti. U 15. psalmu čitamo: Gospode, ko može sediti u senici tvojoj? Ko može nastavati na svetoj gori tvojoj? I sada se ovdje nabraju neke karakteristike. Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svog. Znači, jedan licemjer, on ne može biti pred Bogom osoba koja govori nešto, a u sebi ima druge misli. Ko ne opada jezikom svojim, znači onaj koji ne govori zlo o drugim ljudima, koji ne čini drugom zlo i ne ruži bližnjeg svog. Ko ne gleda onog koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda. Ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebro svoje na dobit, znači osobe kojima su pare važnije nego ljudi, i ne prima mito na pravoga. Ko ovako radi, neće posrnuti doveka. I kad Isus dođe, šta će se dogoditi? A kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje. I sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe, kao pastir što razlučuje ovce od jaraca. I postavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s leve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mog, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh i daste mi da jedem, ožednih i napojiste me, gost bejah i primiste me, go bejah i odenuste me, bolestan bejah i obiđuste me, u tamnici bejah i dođuste k meni. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kad te vide smo gladna i nahrani smo, ili žedna i napoji smo? Kad li te vide smo gosta i primi smo, ili gola i odenu smo? Kad li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođu smo k tebi? I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći onima što mu stoje s leve strane: idite od mene prokleti u oganj večni, pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožednih i ne napojiste me, gost bejah i ne primiste me, go bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne obiđuste me. Tada ćemo odgovoriti i oni govoreći: Gospode, kad te vide smo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo te. Tada ćemo odgovoriti govoreći: zaista vam kažem, kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. Bilo je postavljeno pitanje Gospodu Isusu: ko je moj bližnji? I sestra White, nakon što je Gospod Isus ispričao priču o milostivom Samarjaninu, sestra White kaže da je bližnji svaki onaj kojemu je naša pomoć potrebna. I Isus, on je umro za svaku dušu, tako da ove riječi ne odnose se samo, kada on kaže moja mala braća, ne odnosi se samo na ljude koji su naše vjere, nego se odnosi na svakog onog kojemu je naša pomoć potrebna i kojemu mi možemo pomoći. I za te zadnje koji su bili sa leve strane, on kaže:
i ovi će otići u muku večno, a pravednici u život večni. Kada dođe Gospod Isus, bit će konačno razdvajanje grešnika od pravednika. Do kraja sveta grešnici i pravednici oni će biti pomiješani i kao što on kazuje učenicima, ponekad ne možeš znati ko je pšenica, a ko onaj kukolj. Oni rastu zajedno do žetve. Međutim, tada će biti konačno razdvajanje između pravednika i grešnika. Pravednici će dobiti večni život, a oni koji su ostali nepravedni, za njih je samo večna osuda. I sada, idući. Pravednici. Pravednici koji će biti uskrsnuti kada Isus dođe, to će biti pravednici iz svih vremena. Ali oni su različiti. I ovdje ne mislim samo na fizički izgled, nego oni su imali različitu svjetlost u kojoj su živjeli. Mi čitamo u Bibliji da pravednost dolazi od vjere, a vjera od riječi Božje. Tako da po svjetlosti koju smo mi primili, u koju mi vjerujemo, koju slijedimo i živimo po njoj, to je pravednost. Tako i za vrijeme naše, mi imamo istinu za današnje vrijeme. I naša pravednost treba da bude onoliko velika kolika je istina koja nam je dana. Tako da pravednost mi se ne možemo uspoređivati sa pravednošću, ajde da kažemo, Martina Lutera. Martin Luther, on nije imao toliko veliku svjetlost koju imamo mi, ali on će isto biti među pravednicima. On je živio po svjetlosti koju je primio. Međutim, nama je dana velika svjetlost i sada zaista nije vrijeme da mi gubimo vrijeme na prolazne stvari, zato što ta svjetlost je zaista velika i potrebno je potpuno predanje da bismo mi zaista bili pravedni pred Gospodom. Može idući. Ja ovo vama govorim kao adventistima jer znam da znate poruku o Laodikeji. Gdje god da sam išla, ta poruka uvijek se čuje. Međutim, ona je postala u zadnje vrijeme kao neka poštapalica koju ljudi kao da se hvale da su oni Laodikejska crkva. Ja sam pogledala na riječ Laodikeja, ima više mogućnosti kako da se prevede ta riječ. Jedna jeste, to je pravda ljudi, druga narod suda i treća pravedni narod. U svakom slučaju u tim prevodima vidimo dvije važne riječi, pravda i sud. Pitanje se postavlja, budući da u Otkrivenju mi čitamo onaj prvi anđeo, vi ste adventisti, vi to znate, prvi od ona 3 anđela kaže da je on išao posred neba, letio, imao je vječno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji i svakom plemenu, jeziku i kolinu i narodu i govoraše velikim glasom, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegovog i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Pitanje se postavlja zašto sada on kaže da je došlo vrijeme suda? Zašto nije bilo u vrijeme apostola? Zato što Isus je kazao kada ova vijest, radosna vijest bude propovedena svim narodima, onda će doći kraj. Međutim, mi čitamo apostoli kada pišu o svojim iskustvima, ono kaže da evanđelje se propoveda svim narodima, još u njihovo vrijeme, ali zašto nije došao onda sud? Zašto Vavilon prima sud sada? Mi čitamo u Otkrivenju 18. i 19. glavi kako Gospod kažnjava Vavilon, odnosno taj cijeli sistem što je Sotona izmislio, tu cijelu zbrku nauka i sve to što u ovom svijetu postoji, sva ta izmišljotina đavola, u kakvom god obliku bila ona, religioznom, političkom, zašto on sada prima kaznu? Isus je kazao još u njegovo vrijeme, sad je sud. Sad je sud ovom svijetu. On je to kazao kad je izašao zadnji put iz hrama, neposredno prije svog raspeća. On kaže, sad je sud ovom svijetu. Sad će biti isteran knez ovog svijeta napolje. A za sud, što je knez ovog svijeta osuđen. I kad Isus uzviknuo na krstu svršeno je, to je bilo zaista završeno u smislu
Gospod Isus je primio žrtvu i Sotona je poražen. Njemu je odzvonilo pogrebno zvono. Međutim, zašto onda nije došao kraj? Kad je Gospod Isus kazao svršeno je. I upravo Jovanovina kaže da krv, znači Isusov život, voda, krv i voda koji su potekli iz njega i duh svedoče na zemlji. Oni svedoče o tome da je to što je taj plan spasenja, on je bio tada savršeno napravljen već. On je bio učinjen, njegova žrtva je bila podnešena i oni svjedoče, ali zašto nije onda došao sud? Nalazimo još jedan stih. A sud je ovoj, što vidjelo dođe na svet i ljudima omile većma tama nego li vidjelo, jer njihova dela behu zla. Zašto nije došao sud još tada? Pa kada Isus kazao svršeno je, mi čitamo i u duhu proroštva da cijelo nebo je onda definitivno odlučilo da ne želi više imati ništa sa Luciferom. Do tada su neki anđeli još bili malo zbunjeni, nisu oni mogli baš prepoznati pravi karakter đavola. Iako Isus kazao on je ubojica od početka, međutim ti drugi stanovnici anđeli, oni nisu znali tačno gdje želi đavol sa svim svojim idejama da dođe. I kada on ubio Gospoda Isusa na križu, onda cijelo nebo je shvatilo njegov pravi karakter. Vidjelo se točno njegove ubilačke namjere. Međutim, ovaj svijet u kojem mi živimo, on još uvijek kao da ne razumije taj univerzalni konflikt. Nebo se odlučilo. Oni su prihvatili Isusa i potpuno odbacili đavola. Međutim, svijetu je bilo potrebno da i on još vidi što znači sva ta vladavina đavola i sve njegove ideje. Pa ako razmislimo, nedugo nakon što je Gospod Isus otišao na nebo, počelo veliko progonstvo, pa onda crkva se ujedinila sa državom, pa se onda pokazalo šta znači kada ti pokušaš na silu da nekome nametneš vjeru, pa vidimo stoljeća progonstva, pa onda različiti politički sistemi, jedan iza drugog. Sve to nije bio ni jedan sistem koji je bio pravedan. Sve to je jedno ništa. I sada mi koji živimo na kraju svijeta, mi zaista nemamo izgovor. Mi možemo iz vlastite povijesti da vidimo vladavinu Božju i vladavinu Sotone i da izaberemo. I zato je sada vrijeme suda, zato što ono svjetlo što nam je potrebno da vidimo istinski karakter đavola i istinski karakter Boga, ono nam je dano čak iz naše vlastite povijesti. Da i ljudi koji nisu možda toliko bili upoznati sa istinom o Bogu, mogu iz vlastite povijesti da shvate da nijedan sistem nije držao pravednost. Dakle, prihvatiti Hrista i verovati mu, to je spasenje. Kao što je Isus kazao u onom stihu da je sud kada dođe svjetlo, ali ljudi ako više vole tamo nego svjetlo, to je njima sud. Tako i mi smo primili svjetlo, ali ako mi više volimo tamo, ta svjetlost koju smo mi primili, po njoj smo suđeni. I u tome je sud. Tako da prihvatiti Hrista i verovati mu je spasenje, a odbaciti Hrista i ne verovati, to je automatski osuda. Mi, svi koji smo ovdje u sali, mi ne možemo da budemo između i da kažemo da ne znamo. Mi možemo samo biti u jednoj od ove dvije grupe. Ali pitanje se postavlja prihvatiti kojeg Hrista? Zato što kada su učenici pitali Isusa koji je znak tvog dolaska i kraja sveta, Isus je prvu stvar koju im je rekao, on nije govorio o astronomskim stvarima na prvom mjestu, nego je kazao čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći ja sam Hristos i mnoge će prevariti. I sestra White nam piše, i hvala Bogu što nam je Gospod to otkrio, da će se i Sotona, da će to biti remek dijelo njegove prevare. Sam bit će mu dozvoljeno da on se pretvara da je on Hrist. Njegovi anđeli će se pretvarati da su oni apostoli.
On će govoriti umilnim glasom, ići će od vođa ovog svijeta, kad vođama ići će i činit će čudesa, ali kaže da istovremeno dok on bude činio isceljenja, da će sa druge strane uništavati ljude. Onda on će optužiti da nepogode koje se događaju na svijetu, da su zato krivi oni koji se ne žele podrediti. On će kazati da on promijenio Božji zakon i njegovi anđeli će se pretvarati da su apostoli i da je to zaista tačno. I želim vam kazati još nešto. Ja kada sam ove stvari govorila ljudima koji poznaju istinu, oni su meni kazali ja ću tu obmanu sigurno prepoznati. Iako sestra White kaže da će to biti gotovo neodoljiva obmana, ta osoba mi je kazala ja ću to sigurno prepoznati. Međutim, ima jedna stvar koju bi željela podijeliti s vama. U jednoj knjizi, to je bila jedna doktorica koja je bila veoma ambiciozna i ona je spletom okolnosti došla u okultni svijet. I u tom okultnom svijetu ti možeš napredovati. I budući da ona bila i ambiciozna i inteligentna osoba, ona je jako brzo napredovala i došla u visoke krugove okultnog svijeta, da je došla čak do nivela da bude vještica u Sotonskoj crkvi, vrhovna vještica. I ona je opisivala u svojoj knjizi te odvratne rituale koje oni rade, ja to nisam mogla čitati, ali ono što je mene zaprepastilo je bilo kada ona je vidjela Sotonu licem k licu, da se ona osjećala voljena u njegovom prisutstvu. I on je njoj govorio kako je Isus, da je on protivnik i da on je izgledao tako mio i tako drag. Ja sada postavljam pitanje, na ovom svijetu mi vidimo da su skoro svi ljudi su postali sebični, zar ne teže oni svi za ljubavlju? A kada se pojavi đavo koji će imitirati Isusov glas, koji će tako milo izgledati, pa čak i ovaj papa koji je sada, kada govori, čini se kao da je jedan sveti čovjek, kao da ima mir u duši. Kada je bio u Americi, mogli ste vidjeti neki političari iza njegovih leđa kako su brisali suze. Političari koji, ne znamo što je u njihovom srcu, ali kako će biti kad on dođe? Vidimo da mi ne možemo vjerovati baš našim očima, čak ni osjećanjima. Kojeg Hrista onda vjerovati? Jevrejima kaže da Isus Hristos juče je i danas, onaj isti i vavek. I to je izvrsna stvar. Da naš Gospod, on se ne menja. I mi se možemo potpuno osloniti kad on nešto kaže da je tako, onda je tako. I kada Isus kaže da će doći kraj svijeta, mi znamo da će doći kraj svijeta. Kada Isus nama kaže skupljajte blago na nebu, nemojte skupljati blago na zemlji jer to sve prolazi. Da mi znamo da Isus kaže da je to istina. I onda, što se tiče ekumene, mi nemamo tamo šta tražiti. Zašto sam ovo spomenula? Zato što u ekumeni ljudi žele zapravo da na ovoj zemlji postignu jedno sjedinjenje i mir i da Isus vlada na ovoj zemlji. Ali iskreno vam kažem, meni se ova zemlja ne sviđa. Pa čak dok smo putovali sada prema Skoplju, posljedice grijeha su zaista vidljive i one se i u prirodi tako. Ako vi želite ovu zemlju da bude vaš dom, ali ja ne želim. I ja želim jedan sistem pravedan, gdje vlada pravednost. Ja ne želim ni jedan od ovih sistema koji postoji na svijetu. I ništa što ovaj svijet mi može dati, ja ne smatram da je to nešto vredno. Gospod ima puno bolje stvari. Kao što je sestra White kazala, braćo, vidjela sam jako dobru zemlju. To je jako dobra zemlja i mi nju možemo naslediti. Samo malo strpljenja treba. I zli će napredovati. Ima ljudi što stalno govore, pogledaj ovo je zlo što se događa, pogledaj kako papa radi, pogledaj što ovi rade. To za mene, ja to vidim da se događa, ali nije to za mene važno tako mnogo. To mi ništa, meni ne pomaže što je neko drugi zao za moje vlastito spasenje. Pitanje se postavlja šta je sa mojim slučajem.
posvuda u crkvama koje imaju adventnu istinu, kada sam god prisustvovala subotnim školama, odgovori su bili fascinantni. Ljudi kao da sve znaju. Neki od onih koji govore, to ostaje njima samo na rečima. Oni znaju jako dobro da oni objasni povijesti, možda su rečiti govornici, ali jako brzo nakon toga izađu van, pričaju jedni s drugima, njihovim ustima počnu jako svetovne stvari da se pojave i onda, kao što kaže Isus, da usta govore od suviška srca. Neki se zabrinuti zato što znaju, osjećaju da nisu dobri i oni pokušavaju svojim naporima da dosegnu pravednost i muče se ponekad. Možda odluče danas ću da ovo što sam čuo, ja ću se potruditi da to sprovedem u život i to se stalno čuje u molitvama. Bože, pomozi da ova reč koju smo čuli, da to se sprovede u naš život. I neki se stvarno trude, neki to samo kažu, ali neki se stvarno trude iz dana u dan i ne uspijevaju izaći iz tog kruga, traže mir u duši i ne nalaze ga. I onda pitaju što je problem. Međutim, osjećanja naša nisu znak pravednosti. Niti nisu znak da li je Gospod sa mnom. Ako se osjećam sretno ili tužno, to ništa ne znači. Gospod, on ne ovisi o mojim osjećanjima. I neki ljudi imaju vjeru kao vreme što se mijenja. Pa ponekad čak i vreme im utječe na vjeru. Ako je oblačno, odmah počne malo tako obeshrabreno, pa sumnja. A ako dođe sunce, onda tako nešto osjeća da bi mogao nešto raditi. Onda kada dođe kiša, opet nije dobro. Ali vera ne smije da se bazira na tome. Oko nas sve se mijenja. Ljudi se menjaju, sistemi se menjaju, vreme se menja. Ali vjera ne bi trebala da ovisi o okolnostima koje se menjaju oko nas. Ona ne smije da se bazira na našim osjećanjima. A ima ljudi što svoju pravednost baziraju na tome koliko ljudi se slaže s njima. Pa i onaj brat mi je kimao glavom i ona sestra tamo i oni me svi vole ili me prihvaćaju, ali čak ni mišljenje drugih ne znači da sam ja pravedan ili nepravedan, jer ponekad vas braća i kritikuju. To isto ne znači možda da su u pravu ili da nisu u pravu. Postoji samo jedno mjerilo. Samo onako kako Bog sudi stvari. On je jedini koji sudi pravilno zato što on gleda na srce. I u onaj dan kad Gospod Isus dođe, u taj dan sve naše ljudske ideje neće ništa vrijediti. Jer kaže u psalmu, jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. On neće suditi po onome što ja želim ili što sam ja mislio da je istina. Gospod ima svoju vječnu istinu koja se ne mijenja, koja je bila prije nas i koja će biti i po njoj on će suditi cijeli svijet. Međutim, Bog je dobar. On nije nas ostavio u tami i u ovoj konfuziji da mi sada ne znamo šta ćemo sa sobom, ne razumijemo ni svijet u kojem živimo, naše srce nas vara, mi smo mislili da u nekoj stvari smo jaki i onda na nekom iskušenju tamo padnemo i onda više ne znamo ni gdje smo, ne znamo možda ni šta želimo i nismo više možda ni sigurni da li Bog nas on još sluša ili da li više vredi činiti pravedna dela i da li se vredi moliti. Međutim, Bog je nama kazao, znajući da mi nismo u jednom dobrom stanju i smo u konfuziji, govorio nam je o 3 stvari. On je to baš u našem periodu savjetovao. Vi to znate. Ja sam čula ljudi koji to napamet znaju, ali ja bih žela da mi to zaista pročitamo i da razmislimo dobro o tome. Savjetujem te da kupiš u mene zlato žeženo u ognju, da se obogatiš. I bele haljine da se obučeš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje i masti očnom oči svoje pomaži oči svoje da vidiš. Očnja mast. On kaže da bolje vidimo. Što znači da ti neke stvari bolje vidiš? To znači da dobiješ od Boga drugi način razmišljanja i kako vidiš stvari. I to je Sveti Duh.
Jer mi sami po sebi, mi smo u mraku, mi ne znamo šta je svjetlost, ne znamo šta je istina. Ali Isus, on je rekao da će on nama kad ode na nebo poslati učitelja i da će on nas naučiti svoj istini. On će nam pokazati šta je dobro. I ako baš želite znate koji je Hristov nasljednik na zemlji? Pa Sveti Duh. Isus nije ostavio nasljedstvo nijednom čovjeku, on je ostavio nasljedstvo Svetom Duhu. Tako da Sveti Duh je naš car na zemlji. Mi ga ne vidimo, ali on je s nama do kraja veka, tako je kazao. Bele haljine. Kaže da se trebamo obući u bele haljine. To znači da one stare haljine mora ostaviti tamo. Stara naša pravednost, kaže da sestra da ona treba postati kao prašina. A koliko vrednosti ima jedna prašina? Tako ju makneš sa krpom i streseš tamo kroz prozor i otišla je, čak ju ni ne vidiš. Bog nam nudi jednu novu pravednost. To je ona njegova Kristova savršena pravednost, ona je njegov pravedni život. I sestra White kaže da Kristova ljudska priroda za nas predstavlja sve. U tome je sva pravednost koju mi možemo doseći. Kaže da se obučemo u te bele haljine, a belo je simbol čistoće, savršenstva i da se pokrije golotinja naša. Znači, potom, kada kaže da kupimo bele haljine, znači da moramo riješiti pitanje naših greha, tako što prihvatimo Hristovu žrtvu. Grijesi su kao ta stara haljina i mi, odlučiši se da prihvatimo Isusove zasluge i da ga slijedimo gdje god on nas bude vodio i da nam ništa drugo ne bude važnije od njega, zapravo znači obući bele haljine. I zlato žeženo u ognju, to je ljubav i vera. A ljubav i vera, to je jedno iskustvo. Ljubav nije osjećanje, ni vera nije osjećanje. Ljubav je jedan princip i vera je jedan princip, ali u našem životu to je jedno iskustvo. To je naše iskustvo s Bogom. I zato ne može se to u kratko vrijeme postići. Kao neki ljudi koji možda misle da će u kratko vrijeme kad vide one krajnje događaje, da će moći brzo da izađu. Možda će uspjeti kao Lot, ali su oni jako puno toga i već izgubili. Zato ovaj život koji nam je dan, to je naše vrijeme. Sad u ovom životu mi stečemo jedno iskustvo sa Bogom. I cijeli naš život je zapravo jedno iskustvo. Kao brak. Kada te oženiš ili udaš, to je isto jedno iskustvo koje do kraja života, ako živi čovjek u braku do kraja života, to je jedno iskustvo koje si imao sa tom osobom, živeći s njom. Tako i sa Gospodom. Učiniš zavet s njim i živiš do kraja života s njim i nećeš ga napustiti zato što si učinio zavet s njim. I još jedna stvar. Kada će doći Isus? Isus će doći onda kada ti završiš svoj život. Zato što ti živiš ovaj život, umreš i prva stvar koju ćeš vidjeti bit će Hrist. Ili kao tvoj otkupitelj, ili kao tvoj sudac. Naš Isusov dolazak traje onoliko dugo koliko traje naš život. Znači mi imamo ovih nekoliko godina koje nam je dano na ovoj zemlji da se mi pripremimo i onako za Isusov dolazak. Kao da on zaista će doći na kraju mog života. I zašto moj život ne bi bio takav da ja gradim i onda kada dođe kraj mog života, ja sam spreman. Kao što je i Enoh gradio svoj život. Dakle, 3 stvari. Treba nam novi treba nam Kristova pravednost i iskustvo sa Bogom. Nešto još malo o Kristovoj pravednosti. Kristova pravednost znači da imamo i savršenu veru i potpuno predanje. Kristova pravednost znači da je meni potpuno jasno šta je Gospod Isus učinio za mene i da ga prihvatim takvog kakav je. Zašto mi još onda grešimo? Ako mi ovo sve znamo, imamo veliku istinu. Zašto mi još grešimo?
Jer u prvoj Jovanovoj kaže, koji god u njemu stoji, ne greši. Koji god greši, zašto greši? Ne vide ga niti ga pozna. Zar je to moguće? Čak imamo i ono povećalo, imamo duh proroštva i znamo na pamet i pričamo događaje iz Isusovog života i dalje griješimo. Onda znači da mi njega osobno u našem životu i u srcu mi njega ne poznamo. Tako pišem. Danas je moda u našim crkvama da ljudi kada govore o tome kako su oni grešnici, da to već postala poštapalica. Se ponavlja, mi slabi grešnici. Teško je pobediti onom, eto, zato što smo mi tako slabi. Ako se nalazite u takvoj mjestu gdje ljudi neprestano tako govore da je teško, da su grešni, da oni nešto rade zato što su slabi, onda se maknite od takvog društva zato što će imati negativni efekt na vas. Nije teško ništa kada ti se predaš Isusu, zato što ti njega slijediš kako ti on pokaže. Istina je da ne znaš sve odjednom šta te čeka, ali toliko si sretan što imaš Isusa da ove stvari te gotovo ni ne bole ako nešto shvatiš. I ako tako ljudi vrše utjecaj na tebe, onda bolje ti traži Isusa i trči i makni se od takvih ljudi zato što oni imaju, oni sami sebe ubeđuju da su grešni i da tako teško je i tako treba ostati. Ali to je sasvim krivi način razmišljanja. Dakle, ako grešimo, mi ne poznamo Boga. Zašto mi to dozvolimo? Možda nas ne zanima baš da saznamo sve o Bogu. Svaki ima svoj krug prijatelja, dobro, tamo onaj susjed, ja njega pozdravim, što ga vidim, ali nije to baš onaj susjed sa kojim puno više pričam. Ne, interesuje me baš tako. Tako možemo i mi sa Gospodom, da nekako bude nam dovoljno ta naša relacija na jednoj distanci, do tu je dobro, nemam nekih problema, nevolja, pa verovatno Bog, on verovatno brine za mene i tako. Ali ne smemo zaboraviti da kaže da sunce sjaji nad zlima i dobrima. Ako nama Bog pomogne u nečemu, to ne znači da sam ja pravedan, zato što Bog čini dobro i zlim ljudima. Ne znači ništa ako Bog je meni uslišio molitvu, kao što je brat Časav kazao vezano uz ono kako sam on parkirao pogrešno i tako. Bog čini dobro i zlima i dobrima. Nije to znak ako nam Bog usliši molitvu nužno da je naše srce dobro. U Jakovu kaže, koji hoće svetu prijatelj da bude neprijatelj Božji postaje. To isto može biti razlog zašto nas baš Bog ne zanima. Zato što mi volimo neke druge stvari. I onda vidimo da taj element nekako ne ide sa ovim svjetovnim elementom i onda biramo tako. Kao što je Pilat birao. On je sam u sebi vidio da je to božansko biće s kojim je razgovarao, ali on je htio ovaj svetovni element. Svet u bilo kom obliku. Svet može biti ne samo stvari koje su ovako raskalašene i tako bučne. Svet može biti što voliš čitati možda neke knjige, voliš gledati nešto na televiziji, bilo što te odlači od ovog sveta, jer kaže da svet ima neku slavu, ima neku svjetlost što privlači. I tako, povuče me tamo, mene tamo. Ja možda volim gledati časopise za modu, ne znam, malo tako da vidim. Ja volim ići u shopping centar, da malo kupim, malo tako. Ja volim, a neću kazati samo za žene, kazat ću i za mladiće, ja volim gledati tamo nogomet, malo kako oni tako jedni protiv drugih, ili volim, sve to prolazno. No dobro. Ili još postoji jedna stvar, znači na jednoj strani privlači nas stvari svijeta, a na drugoj strani naš vlastiti um. Ima neki kriteriji koji nas blokiraju da mi upoznamo Boga. Jer u Rimljanima kaže telesno mudrovanje, neprijateljstvo je Bogu. Nije samo svet, ljubav prema svetu, nego je telesno mudrovanje. I zašto? Jer se ne pokorava zakonu Božjem, niti može. Naše
osjećanja, naša ljudska priroda, ona ne može se ona pokoriti sama po sebi Bogu. Ona ne voli. Ona ne voli da ne voli Boga tako kakav je. Ona će se uvijek buniti. I ovo mogu kazati iz vlastitog iskustva. Naš mozak je zaista defektan i nesavršen. Ako neko se stvarno trudio da sve razumije, da sve ostavi, da ide onako za Gospodom i da mi Bog otkrije zaista šta je istina, ja sam se stvarno trudila. I došla sam na kraju do zaključka da Gospod mi kaže da jednu stvar napravim, a ja pitam zašto, a nema odgovora. I opet to trebamo činiti. I onda su nastale teške borbe. Zato što sva moj mozak bi htio da nekako razumije, da pojmi šta Bog to sada želi napraviti ili zašto, ali ne može. Moj mozak ima jednu granicu, on je defektan, on je nesavršen. I pogledajte, na primjer, iz ranih spisa ili Iskustva i utvare, se još zove ta knjiga. Sestra White, kad je vidjela hram na nebu, kaže da ona ušla unutra i ona kaže ovako: ljepotu koju sam tamo vidjela, ja ne mogu rečima opisati. Ne nalazim reći. Da mogu govoriti hanaanskim jezikom, da ja to mogu nekako opisati. Ako ona nije uspjela naći ljudske reči, da ona opiše ljepotu koju je vidjela u hramu, koliko tek nama nedostaju reči da opišemo Boga koji je toliko velik i većan. Da li razumijete? Ili, na primjer, i vi ste imali iskustvo. Kad ste počeli prvi put čitati Bibliju u vašim ranim hrišćanskim danima, neki stih si tako razumio. I onda prođu godine i sada ga drugačije razumiješ. A ono vrijeme si vjerovao da je baš tako se objašnjava taj stih. Naš on stalno uči, ali postoji jedna granica gdje, kao što Isus rekao, ja bih vama imao još mnogo da kažem, ali vi ne možete nositi. I Isusovi učenici su isto primjer, oni su toliko stvari u životu vidjeli od Isusa i učili, i onda postave mu pitanja da Isus kaže: pa jer vi ne razumete. Oni koji su bili tako blizu s njim, a kamoli tek mi ne hodamo s Isusom licem k licu, nego mi dođemo jedanput tjedno u crkvu, ako čitamo Bibliju kod kuće svaki dan, to je velika stvar, ali bavimo se svetovnim stvarima tijekom tjedna i onda da mi kažemo da mi možemo razumjeti neke velike stvari. Ne znam, ja se baš ne uzdam u svoj da on razumije. I uvijek sam spremna da ako mi Bog kaže da nešto nisam dobro razumjela u prošlosti, da mi objasnim. Jer Bog kaže: misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, veli Gospod. Nego koliko su nebesa viša od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Samo kaže: velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Neće to nikada u naš nećemo mi moći u naš da stavimo Boga, da ga uguramo, da ga razumijemo potpuno. I Pavle, koji znamo da je bio osoba veoma inteligentna, on je bio i prorok i Gospod je njemu pokazao u vizijama neke stvari. On kaže: o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjeg, kako su neispitivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putevi. To moramo shvatiti, da smo ograničeni i da mi nismo Bog. I da naše misli imaju jednu granicu i preko toga ne mogu. A mi opet se uzdamo u svoj razum i više verujemo šta mi osjećamo i šta mi mislimo da je ispravno. Ja sam prije u svom životu uvijek tražila objašnjenja. I onda kad sam došla do tačke kad Bog od mene zahtjeva stvari bez da mi objasni u detalje, morala sam početi vježbati jedan novi mišić. Malo više, taj mišić vere, mnogo više nego samo da mi se sve objasni. I danas ja nalazim mir u tome što ne mogu sve da shvatim.
Ja ne idem više, ponekad sam prije znala, su me zanimale diskusije ako bi se počeo diskutirati o nečemu što je tako, treba istražiti i tako. A sada, ako vidim, molim se Bogu i osjetim da bit će vreme i za to, ne idem više tamo da sada insistiram da ja pokušam nešto razumjeti što ne mogu sada shvatiti. Prihvatila sam da Bog mi daje kao u jednoj zdjeli hranu za danas, a ako on ima za sutra neku drugu hranu, ja neću tražiti danas da on meni pokaže ono što mi je dao za sutra. I ako danas dobijem šačicu hrane ili mrvicu hrane, ja kažem hvala i ne tražim više od toga, zato što znam da Bog vodi brigu koliko ja mogu podneti. On zna moje mere mnogo bolje nego ja. I tko ne prihvati to da smo mi ograničeni u shvaćanju, on će se na kraju razočarati u Boga. Vi ne znate šta će doći u vaš život. Možda sada sve ide idealno u vašem životu i odjednom možete dobiti neki udarac, postavite pitanja, nemate odgovore od Boga i onda se razočarate. Zato nije dobro da se baš uzdamo u svoje shvaćanje. Ono je ograničeno. I još jedna važna stvar. Bog, on nas neće spasiti metodom kojom mi želimo, već kako je on odlučio u svojoj mudrosti. Kao kad te dođeš kod doktora i on tebi treba izvršiti neki operativni zahvat. Ti njemu kažeš, ali znaš šta, ja se tako osjećam da ja ipak smatram da bi bilo bolje da ti ovako napraviš. Zato što tako je meni malo bolje paše i tako. Ali Bog zna mnogo bolje što on treba nama napraviti. Ne trebamo mi govoriti Bogu kako tačno treba on to raditi. Taj problem imaju ljudi koji su inače osjetljivi na svoje ja, imaju puno obrana prema drugim ljudima da ih ne povrede, ali onda to radi i Bog. I onda oni se kaže, to sigurno ne može biti Bog zato što on mene tako radi. To nije Bog. Ali Božje metode su drugačije nego što su naše. On je previše dobar i on nas previše voli da bi on dozvolio da on radi s nama onako kako mi želimo. Mi bi htjeli samo da ne patimo. Mi ne želimo patiti. Međutim, neki ružni delovi karaktera mogu se odstraniti samo patnjom. Ali mi to nećemo. I onda tu mi zapravo sami, ako imamo veru, možemo preći te kritične točke, a ako nemamo veru, ostaćemo nedorađeni. Kao neko djelo koje je nedorađeno, kao neka statua, kao neki kip koji je trebao da poprimi jedan oblik i kao da se nazire šta će da bude, ali budući da nisu napravljeni još neki potezi, on je ostao tako u jednom nedorađenom obliku. I zato što Bog ne radi tako kako mi želimo, mi ga na kraju odbijemo i njegovu metodu i tražimo drugi način. Možda počnemo tražiti i drugu crkvu. Zato što Bog isto radi kroz ljude, kroz braću koja te upozore ili kroz pastire i tako. I tamo gdje je Isus i mnogo drugih pre nas prošlo, mi stanemo i ne idemo dalje, zato što nećemo da patimo. Sjetimo se Isusa. Oče moj, ako je moguće da mi mimoiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Što je želio Isus? Da ga mimoiđe čaša. Ali on je u tom trenutku kazao ne kako ja hoću, nego kako ti. I on je kazao ovo. Ja prvi put kad sam čitala u životu ovaj stih, mene to jako boljelo, iskreno. Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je. Ako izgubi dušu svoju mene radi, ona će je sačuvati. Mene je to bolilo zato što sam ja ipak željela sačuvati svoju dušu, svoj život. Međutim, hvala Bogu što on meni pokazao da kada daš život, ti ga dobiješ zapravo. I zašto mi ne bi bili kao Izak? Izak, kad je njega Avram stavio na žrtvu, on se nije opirao. On je imao povjerenje u oca da zna otac šta radi. Zašto mi ne bi bili isto imali povjerenje koje imao Izak, kada Gospod hoće da on s nama nešto učini? I pogledajte zašto su patnje u našem životu važne. Jer je Isus isto prošao kroz patnje.
jer prilikovaše njemu za kog je sve i kroz kog je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da dovrši ili usavrši poglavara spasenja njihovog stradanjem. Kroz patnju mi se usavršavamo. Želite li postati savršeni? Onda zagrlite patnju. Nemojte bežati od patnje. Ako želite biti savršeni. I što kad patimo? Pa evo ja vam mogu kazati kako ja rješavam svoj problem patnje. Kada osjećam nešto, kad me nešto boli, fizičku ili duhovnu patnju, ili kada mi nešto smeta ili osjećam da sam nešto nervozna, ljuta, ja to stavim ispred sebe. Ja neću bežati od te patnje ili pokušavati ju sama riješiti. Znam da ne mogu. Ja nju stavim ispred sebe. Ali ja, imajući pred sobom, ja izaberem Isusa. Ja kažem samo, biram Isusa. I ovo u trenutku nestane. Sve u izboru, u našem izboru. Za mene, ja sve stavim ispred sebe. I moje emocije, i svo moju razmišljanje, i moje kalkule, šta bi ja, planove, želje, moje očekivanje, ja to stavim ispred sebe. Ipak izaberem Isusa. Zato što ja želim da na prvom mjestu u mom životu ipak bude Isus. Da on bude prva moja misao. I kad je Isus na prvom mjestu, to je zaista istinska sloboda. Zato što ja ove sve stvari druge, ja kao da ih imam u vlasti, ja njih mogu kontrolisati. One ne vladaju mnome, nego Isus, on je tako dobar da ja sam njemu predala vlast, ali on zapravo meni daje vlast da ja upravljam svojim životom. Zato je to istinska sloboda. I on je kazao, ako vas dakle sin izbavi, sin koji je u vama, kojeg ste prihvatili, zaista ćete biti izbavljeni, slobodni. I kada mi vežemo srce samo za Isusa, onda vidimo da smo zaista slobodni. To nije gubitak slobode. Kao što u ljubavi između dvoje osobe ti se ne osjećaš rob ako nekoga voliš, a vezan si za njim u srcu. I predao si mu svoj život i svoje vreme i investiraš u drugu osobu, ali to nije ti to ne smatraš da je to ograničenje slobode, nego je to nešto što kao da ti daje čak i snagu da živiš. I sada dolazimo do jedne tačke. I nadam se da ćete me vi dobro razumjeti. Da li znate koliko je Isus zapravo našem umu ružan? Vi se sjećate onog stiha gdje kaže da tjelesno mudrovanje je neprijateljstvo Bogu i neće da se pokori, ne voli Boga? Da li ste vi spremni saznati sada koliko je Isus zapravo našem umu ružan? Vidjet ćemo da imamo jedan veliki problem u našem umu. Stih koji smo danas čuli već. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovječi da se podigne. Pročitat ćemo sada što se dogodilo. Potom pođeše od gore Orak Crvenom moru obilazeći zemlju Edomsku i oslabi duh narodu od puta. I vikaše narod na Boga i na Mojsija, zašto nas izvedoste iz Misira da izginemo u ovoj pustinji, jer nema ni hleba, ni vode, a ovaj nikakvi hleb, ova mana, već ogadi o duši našoj. A Gospod pusti na narod zmije vatrene koji ih ujedahu, te pomre mnogo naroda u Izraelu. Tada dođe narod Mojsiju i rekoše, zgreši smo što vikasmo na Gospoda i na tebe. Moli Boga neka ukloni zmije od nas. I Mojsije se pomoli za narod. I Gospod reče Mojsiju, načini zmiju vatrenu i metni je na motku. I koga ujede zmija, neka pogleda u nju pa će ozdraviti. I načine Mojsije zmiju od bronze i metnu je na motku, i koga god ujede zmija, on pogleda u zmiju od bronze i ozdravi. Oni su se pobunili. Kazna za pobunu je bila ujed zmije, a to znači smrt, jer oni su umrli od tog ujeda zmije. Rješenje je bilo pogledati na zmiju, ali ti moraš pogledati u onoga koji te ujeo. Pa ona što ti prouzrokuje smrt, ili, na primjer, kažemo, da li ovdje ima možda braća i sestara, ovdje koji su krvno srodstvo? Pa evo, na primjer, Lenče, njezina deca. Na primjer, tebe je ujela zmija i ti si umro. A sad Danilo,
koji zna da zbog zmije si ti zapravo umro, on sad koji još živi mora pogledati u tu ružnu zmiju što je ujela tvog brata, ujela i tebe da bi živio. Tu se razbija ponos. Tu osobe koje su bile ponosne, one nisu mogle pogledati na tu zmiju, one su bile ljute. Međutim, to je bilo rješenje. I oni su morali pogledati u tu ružnu stvar šta je njih ujela i verovati u nju. Da od tamo, od tog istog šta te ujelo dolazi izlečenje. Neki nisu pogledali. Međutim, što ovo sve dublje znači? To znači da se mi moramo naučiti s grehom suočiti licem k licu. I smrt pogledati u oči. Pogledati ga, pogledati taj greh. I kaže, gle, bili su izlečeni. Svaki koji je htio, on je bio izlečen. I svaki koji je pogledao tu zmiju, on je ozdravio. Tako i Gospod Isus kazao Jovanu 3.16. Jer Bog tako omilje svet, da je on svog jedinorodnog sina dao, da svaki koji u njega veruje, ne pogine, nego da ima život večni. I tako taj pogled vere prema Isus je kazao da on bio zmija u pustinji. Ona je bila simbol Isusa. Međutim, ja ne znam kakvu vi sliku imate o Isusu, ali kada Isus sebe poistovjetio kao sa tom zmijom, ona je za ljude koji su živjeli u pustinji, bili od nje ujedini, ona je njima bila ružna. A i Biblija isto kaže za Isusa da on, kad je bio na križu, pogledajte kakav je to prizor bio. Kako se mnogi začudiše tebi, što beše nagrađen u licu mimo svakog čovjeka i u stasu mimo sinova čovječih. Jer izneće pred njim kao šibljika i kao koreni suve zemlje, ne bi obličja ni lepote u njega. I vide smo ga i ne beše ništa na očima čega radi bismo ga poželili. Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima i kao jedan od koga svak zaklanja lice. Toliko je lijep bio Isus, da svaki od njega zakloni licem. Prezren da ga za ni za šta ne uzima smo. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na sebe, a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beša na njemu našeg mira radi i ranom njegovom mi se iscijeli smo. Zašto je bio Isus ružan u našim očima? Zašto je on ružan? Gospod pusti na nj bezakonje svih nas. Ono što bilo koga od nas čini ružnim je zapravo greh. Da li se vama još uvijek sviđa Isus? Isus je kazao, blago onome koji se ne sablazni o mene. Ako se sjetite svih patnji koje ste prošli u životu, sve je to bilo prouzrokovano greha radi. Što je neko vama kazao ružnu riječ? Što je neko bio grub prema vama? Što ste izgubili posao zbog nepravde? Što ste izgubili drage osobe što su umrli? Zbog bolesti, nasilje koje je oko nas, sve te posljedice kod nas izazivaju gnjev i gnušanje. Međutim, Isus je tu rugobu, sve te ružne stvari, sav taj greh, on je uzeo na sebe. I on je bio tako ružan da smo mi morali svoju glavu od njega okrenuti. I sad da gledam sada u tu najveću rugobu, jer kažem da su bezakonja svih nas bila stavljena na njega. Svo ono zlo, sve ono što je đavo usadio u ljudski sve to bilo stavljeno na njega. Da ja sada gledam na njega u tu ružnu zmiju koja je podignuta, da ja gledam u greh koji mene ujeo i koja mi donosi smrt i da istovremeno verujem da je tu i život. Što se dogodilo na krstu? Na krstu je duh pobedio tijelo. Tijelo, ono je bilo tijelo grehovno, zato što Isus uzeo na sebe grešnu ljudsku prirodu. Međutim, duh nije nikada popustio.
I kaže kada je Isus bio proboden da je iz njega izašla krv i voda. Sestra White kaže da krv simbolizira za očišćenje greha, a voda jeste živa voda koja se daje verniku koji veruje. Zato nije dovoljno samo verovati da je Isus umro za mene. Meni je potrebna i ona živa voda, Duh Sveti, jedan novi život. Ne samo očišćenje od staroga, nego i novi život mi treba. I Bog je pobjedio greh iznutra. On je u grešnom telu pobjedio. Pogledajte ovo. Budući pak da deca, to smo mi, imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to je đavola. Isus je pobjedio kroz tijelo. U čemu je država đavola? Pa Isus je kazao carstvo nebesko je u vama, u nama, principi Božji. Pa on je u tijelu našem uništio državu đavola, znači njegov način razmišljanja, svu tu laž, sav taj grijeh koji je ušao u nas, Isus je iznutra uništio. I iza tog vidljivog greha nalazio se Emanuel, Bog s nama. I to je jedno veliko poniženje od strane Boga. Znate kako je za Boga prljav greh? Pa ipak on je to uzeo na sebe. I koliko god da se to nama gadi, gledati na činjenicu da on uzeo svo to bezakonje na sebe, ipak iza tog greha Bog nije napustio grešnika i on je izvojio pobjedu za njega. To je naravno jedna sramota za nas, zato što do svega toga ne bi trebalo da dođe, da smo mi ostali sa Bogom, da smo ostali u čistoti. Međutim, dodirnuši greh i kad je greh ušao u nas, ta nečistoća, ona je rasla i toliko se umnožilo to bezakonje da Bog je svu tu prljavštinu morao uzeti na sebe. Tako da nema ono kada neko kaže ja sam grešnik i kao da se hvali da je grešnik, ta osoba ne zna šta govori. I kad ti iza ove najveće rugobe na kojem su sva bezakonja bila stavljena, ti vidiš Gospoda, tu počinje tvoje izlečenje. Zato što si ti pogledao greh licem k licu, ali ti vidiš i pobjedu koju možeš imati. Vidiš i Gospoda. I mnogi ljudi hoće pobjeći od greha ili ga sakriti, ali to nije rješenje. Greh moraš suočiti, to je to. To je taj greh koji je moj. Ali istovremeno vidiš ovdje i Gospoda. Bog s nama. On je pobjedio greh i on je jači od greha. I to ono što se najbolje može vidjeti na križu, zato što baš tamo su sva bezakonja bila položena. Ono što nama jedino nedostaje je vjera. Zato što kaže u Jovanu 3,16 da je Bog dao svog sina da svaki koji u njega veruje ne pogine i da ima život večni. Dakle, žrtva je prinešena. Isus je kazao svršeno je. Plan spasenja je ispunjen i put za nebo je otvoren. Grešnik može da se vrati kući. Pravednost je iznad nas, svjetlost je izvan nas. Mi smo istina, ništa, mi smo prašina, mi smo tama, ali Božja pravednost je nama na dohvat ruke. Još uvijek Božja milost je na ovom svijetu i mi samo treba da ju zatražimo. Istina je da bi ti nešto uhvatio, ti moraš da pustiš ono staro. Sada sam se sjetila još, znate kako se hvataju majmuni? One životinje, majmuni se kaže tako. Pa oni tako stave u jednu posudu, stave hranu ili nešto što majmun voli. I majmun kada stavi ruku u tu posudu, on uhvati, a ne zna da pusti. I on tako lupa i hoće izvući van, a ne može da pusti. Zato što on ne zna da pusti. A mogu bi biti slobodan samo da pusti. Izvuče ruku van i slobodan je. I on ostane tamo, oni ga uhvate. I tako i mi možda ponekad u našem životu držimo, nećemo pustiti i u zamci smo zato što ne znamo pustiti. Ali Bog ima slobodu, nam želi dati nešto mnogo bolje. I kako izgleda onda novi život?
Znajući ovo da se stari naš čovjek razate s njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu. Znači, stari čovjek je razapet, ona stara prljava haljina, što ništa ne vredi. I kaže Pavle, zakonu umreh, da Bogu živim. Zakon kaže da sam grešnik, istina je, trebam da umrem i umirem. S Hristom se razapet. A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom Sina Božeg, kome omileh i predade sebe za mene. To je jako neobično. Ti umreš svojim starom čovjeku, izabereš Hrista i ti živiš, ono staro se sve više briše, zaboravljaš, čak i na sebe zaboraviš. A ti živiš verom, ne razumiješ kako živiš, ali živiš. To je neki drugi, to je život koji dolazi od ozgo. I to je iskustvo koje ne može se opisati riječima, nego ga ti živiš da bi ga opisao. Kao i krštenje. Ovdje je mnogo ljudi kršteno, ja verujem. Kaže stih, ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovo krstismo se. Zato kada se uroni čovjek u vodu, on zapravo umre i onda ustane na novi život Isusa. On kaže, onaj stari čovjek i stari život, ja njemu umrem, a ja ću sada ustati i živjet ću novom životu za Isusa. I sve to počinje u našem umu. Isus neka bude prvi, neka ga prihvatimo vjerom. I neka to bude izbor po veri. Sjećate se, čitali smo ne po osjećanjima, niti po šta se meni sviđa. Naše tjelesno mudrovanje i naš um je ograničen. To nije dobro. Nego izbor. Stavi stvari ispred sebe, izabirem Isusa. Ne znam ništa, ali moj izbor uvijek će biti Isus. I ostavite sve i imat ćete život. Ali ako se vežete za jednu stvar ili osobu u srcu više nego za Isusa, ona će vas povući u propast i bezdan. Zato što Bog ne može prihvatiti da mi volimo nešto ili nekoga više od njega. On je dao mnogo više. I to nije pravedno, zato što niko nas ne voli kao što nas on voli. To zaista nije pravedno da mi volimo onda nekoga više od njega. Isus je nama kazao da ko ljubi oca ili majku većma nego mene, nije mene dostojan. I ko ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I Isus je dao sve za nas. I mi njemu isto damo sve. I to je pravedno. Znate kada si nekome dužan, ako on tebi dao, kazat ću dinarima, ako on tebi dao 300 denara makedonskih, on ga je tebi dao i dao ti je zato što je to tebi trebalo. I kada on to, kako kažem, ti njemu isto daš, da nekako bude, da ne bude samo da dobivaš, nego i ti njemu daš nazad. Ako ti on da svaki dan nešto, ti njemu ništa ne daš nazad. To je nekako malo nepravedno, ali tako? Ne znam kako vi, ali ja kada meni neko učini nešto dobro, ja nekako, ne da se osjećam dužnom, ali tražim priliku da ja dam nešto, ne samo da primam. A Isus je dao sve. On je sve ostavio. Nama je teško ostaviti ovaj svet što je prolazan, ali Isus je ostavio neprolaznu slavu i ostavio je čak i svoj, on je uzeo na sebe ograničenu ljudsku prirodu i on će kroz vječnost ostati u toj ljudskoj prirodi. To je jedna žrtva koju mi ne možemo nikakvom cijenom ni u vječnosti isplatiti, ali ako on već ostavio sve, onda i mi ostavimo sve. On je ostavio svijet slave, a mi ostavljamo ovaj prolazni svijet, ali to toliko mi možemo dati. Ali da damo sve, ne da nešto zadržimo. I zaista ne umremo li sebi, mi nećemo ući u Carstvo nebesko. I kaže, nismo dužni telu da po telu živimo, jer ako živite po telu, umrećete. Ako li duhom poslove telesne morite, živećete. Kako se ubijaju telesne stvari? Izborom. Ja biram Isusa. Kada sjednete da jedete na
dok jedete kod kuće. I ako vas vuče apetit da vas savlada, stavite to ispred sebe i jednostavno izaberite Isusa, bez nekakve posebne sile, osjećanja i što, sve je u izboru. I onda Gospod je taj koji vam da snagu, zato što ste ga izabrali, da vam ovo više nije tako važno. I što više puta to ponovite, kao da u naš se spremi nova uputa, da je Isus na prvom mjestu. I sad onaj zadnji dio. Svi znaju stih Jovan 3.16, ali taj ima nastavak, taj stih, a to je 1. Jovanova 3.16. Ovdje sam ih napisala oboje, da vidite kako se taj stih nastavlja. Potom poznasmo ljubav, što on za nas dušu svoju položi. To je ono što smo čitali u Jovanu 3.16. Ali zato što to on za nas učinio, mi smo dužni polagati duše za braću. To je nastavak Jovana 3.16. Kao isto što je kazao, ljubi Boga i ljubi bližnjeg svoga. U tome je sav zakon i proroci. Ako možeš voljeti i gledati Isusa u najružnijem obliku, kao onu zmiju u pustinji, dok su svi gresi stavljeni na njega, ti ćeš moći voljeti i svakog drugog. Zato što nema čovjeka na kojemu su sva bezakonja. Na Isusu su bila sva bezakonja i opet ga volimo. Tako mi možemo voljeti i druge grešnike. I onda ćeš u svakome vidjeti Isusa. Ti ćeš vidjeti da Bog može biti sa grešnikom i kad je on s grešnikom, on može dati njemu silu da on pobjedi sve što mu je ostalo za pobjediti. I više nikada nećeš nikoga odbaciti dok on tebe ne odbaci. Niti ćeš osuđivati koga. Ako netko nije dobar prema tebi, nije ljubav, nemoj se ti menjati. Naprimjer, neko ti učini zlo i onda želim biti ipak na distanci od te osobe. Nemoj se ti menjati, ti u svom srcu budi dobar, budi ti ljubav. I ako te on odbije, ti dalje budi ljubav. I nemoj dozvoliti da zlo drugoga promijeni tebe. Mi ponekad nesvjesno zlo drugoga kao da nas napadne i uđe u nas i mi to reflektiramo. I onda, na primjer, ako ne pustimo, možemo doći u neke svađe i dosta daleko u te diskusije, da i onda se sami sebi čudimo kako smo mogli mi uopće tako daleko doći da izgovorimo neke riječi ili da učinimo neka djela. Ali to je zato što smo dozvolili da zlo drugoga uđe u nas i da nas napadne. I ako uspješ pobediti iz dana u dan, voli Isusa još više. I stvari koje su prijazne i dobre. Ja uvijek izaberem Isusa. Da mi se nešto sviđa. Ja volim svirati. Ja sam muzičar po struci i ja volim svirati, volim pevati i ponekad tako muzika lepa. A onda kada to već počne vući, stavim oču Isusa radim. Ja volim Isusa više od mene koja sam nova. Znači, volim Isusa više nego pobjede koje mi Gospod da. Iako dođem na nebo i nemam ništa, opet mi to nije važno, zato što Isus je za mene mnogo važniji od bilo čega što ja mogu imati. Jer vi znate da je Lucifer pao zato što je on cijenio svoju svjetlost što je imao. On je cijenio više on je volio nju više nego Gospoda. Međutim, kad dođemo mi u nebo i mi ćemo isto imati jednu svjetlost oko nas, imat ćemo krunu sa zvijezdama, ali ni to ne bi trebalo biti nama dragocjenije nego Gospod Isus. I da volimo njegovu pravednost više od naše. I ovo je posljednji slajd. Ja sam pročitala da najveći dar za Isusa tokom njegovog života na zemlji je bilo ona molitva razbojnika na križu, na krstu. Zato što on je vjerovao u Isusa i kad je Isus bio razapet, kad je bio takav da se okrenuo glavu od njega, ti su bili njegovi učenici. Njegova majka nije mogla izdržati taj prizor i oni su bili razočarani, mi smo vjerovali da on onaj Mesija koji će doći. A razbojnik na križu, on je vjerovao. I mi isto tako nek nam Gospod pomogne da mi vjerujemo u Isusa i da prihvatimo njegove metode i kad nam se ne sviđa i da dolazi u obliku koji
nismo mi baš očekivali da će tako doći, da se ne bi dogodilo da se mi tako prevarimo, da je to zaista bio Gospod, ali nije bio po našim kriterijima. Nek nam Gospod pomogne da verujemo. Amin. Oh